ta chi bai ula voin chu hei TVS Iqube electric blue ribbon celebration and there Iqube nuai nga hralh tin lawmna nei dona ta chuan kan tel ve don dia hotel regency a rom meka tuna hian tilam model ho pun chan lana sakop aya hotel regency a hian a lawmna an nei dona num dong khom ai hin tran trepa ana hian shooting vel an nei meka ta hian kan nulaten an seleb nulata hoin kan la meka nei chuanin he tilama hianin loss namte ombo hei timpui to mek tran trap chuan blue ribbon celebration yom je soilok taila hei hi India ram puma nuai nga chuang an thal to a chumi lawmna chu ni India ram hon thang thanga he lawmna siam to a chuan Mizoram a po hei company lampang board sai tuna hian hotel regency lama lawmna an board sai don ya wena hei program te ran cover zoi nga bul changa top thleng min an sak turin ka som chewa hei Iqube customer anon kal khom boka tain pak tur maya Iqube review te po kanei to kha video khan lo highlight tawla Iqube review in lo en don ya Hey tuna kan mo chawang hian stage hian blue ribbon celebration ti ani hey event mansan hi chu TVS le company lam chang kopina Iqube nei tu te tan big liao siam ani India rama Iqube hi nuai nga chuang 5 lakhs mo nuai nga chuang shalto ani abi takin Mizoram chung hian za chuang 100 plus shalto ani awang le kan customer te hi customer anga encheu kan du lo awangin vo inni hi intan liawin hun kan mang ani ti kha war takin kan puang du ati ole to na chuan kan hun te channan pukevena khongai takin lo chuak sela ani hi TVS dealer principal ani could be in lo mila kalome pwede ron kal sausong te TVS mingin chibe ka buk chewa hey TVS Iqube ni kan ran ve to anganita ni kum November han kum ni kan thing ta chia với lại hiện company number trăng kan pute timela pute sang ron kala. So sir, I'll introduce you guys. Okay. Will you please come up on stage as I call you? Mr. Sashi Bushan, he is the zonal head, Northeast Zone. Please give him a round of applause. Mr. Sarthak Mendy is strategy and planning. Mr. Sarthak. Ms. Neha Shaw, marketing. And Mr. Rupam, he is the territorial manager. Thank you, Mr. Kevin. First of all, thank you, Mizoram, and thank you, my customers. I'm delighted to be here, and it is my really prime possession being here and discussing about Iqube to all of you. Since we started in Mizoram, December 2023. Ding chungin acting mo ngaro mai ka sai ngai 5 lakh kam ni zo chungin nuai nga ding chia ni kho ngai ta kin lo man mi lo pe sa ko stage thai lo chho thai arem changem please Iqube India ram chunga nuai nga shal ani to ani kho ngai ta kin kan gift hamper mi lo nan sak selangin Zona ka zo cheo min chan reng khan a thlon don lo nia in chil per kha thlon don lo shim good lo ben sak zela ani le Iqube chungja kan soya TVS dealer principal khatunge kha Miss Kim mi ko
ngay lâu chọn xe ban paradigm nghe khá tú mà khá là khủng thể lâu các anh lâu lần sạc lệ xe do nó bật thung gần đây này để kia là quiz open quiz gần không lẽ ăn cứ lâu bên sạc dễ là không chỉ dáng gì ốm lên ban paradigm ka 5 atikem wrong 5 atik lau tlat mai anong la mai han 3 atikem ala dik chuang lau het a han a par de paru ka dik to em kan dealer principal ka la dik chuang lau het a sorry dik to em so hay bông lên sớm khát cho cần bông sắc này ngay đầu chuột xe Iqube camera hian kan display sau để lên rong sổ mà đi đồ thành thăm Mr. Jamie kan lawmna gió nó bật nhỉ lộ seat storage capacity hi exam nghe nè seat storage capacity ali terang zong ni soi thêm Dạ mồ Dạ chứ vừa rồi cần ngồi đi lúc cầm lúc sang đủ cần nó mềm lúc sang đủ cần nó mềm sang sáng ý 150 cần là ngồi đi lúc cầm lúc sang đủ cần nó mềm Half a 2 liter. cái này showroom mi khá chú lấy lâu chắc rồi lấy mà đi chuẩn bị 32 liter sự định rất mấy mình rủ bao sáng kia các ngày đua na miền lan rộng sáng ca mình lâu dài với vàng lại tôi thế nắng đen trên ca noa xin mình không ghét vòng không có thiên khen bối duy chế cứ gió Kan open quiz sa tana, kan zona na number kanin ring em. Kanin ring mo. Dito. Iqube ding chak mai tira hi averin chang om hi st hi sang barin ta hi arrange kilometer za somnga an claim ma mesem zoro ma chonin kilometer za somnga chu kan tlan chok kher lo nga ma se za le somthum chawal chu kai thei tur angai taila cho me a review full review
ni lovin tian kan la call version trim ania ka video hluya khanin iQube pakhal chin na video te po om ka lo enta ola tho me full charge hian darkar nga borvel charge anga ya chu 0% atangin ma se 0% chu mi chu kan khal lo tang puyanga darkar nga vel charge anga ni chu chuan tilai hianin puhminga awma dor pui veng hei hi a scooter ani iQube phi nei a angai dan toite kan la lokangนี่สมประกัดทั้งสร้างที่เราสมที่ปลีกันกันละ enge experience trim a thai ti enge iQube จักตัวเลยนะจักวักเขาชวนนี่เราเกี่ยมาตานชวนกุมปลำตานชวนจักโตก็เป็นกระยาสกูตเตอร์ปังไอ้จู่ก็ฮอลไปตัวเราให้เฮียขลังว่ามาลงก็ช่วงเดียวกันเนี่ยกันตานเดียวไม่การขัดตายกันตานตำรวจชวนก็ตอนตำเนียนเราจ้างจ้างเราจ้างแต่กันเนี่ยการขัดตายจ้างเมียเราจ้างแต่พอกันเนี่ยตอนชัวดานนี่เดี๋ยวเฮียนก็จ้างไม่สมทุมเวลาเฮียนก็จ้างสิเฮ้ตามือฟังให้กันกัลปุยตัวไฟขัดอัพดาวนี่จ้างเมียเราวินกันทั้งแหล่แต่เอจินอลที่ทนยังไงบุกซีหรือว่าเอจิจุดอะ pollution ที่เราง่ายเราบุกซีเนี่ยกันตานชวนอับวยท่าได้ผมต่อเราเรียวก็ใช่ไหมก็ช่วงตานชวนอัดสักครบไหมก็ฝักครบไหมดีเลยที่ถ้าถกขัดเวียวเรามีก็เตี้ยให้รัฐบาลบอกว่ากลุ่มนี้เจ้าละเนี่ยอันมานี่อาถางมันหลักนินกรี